Kastala ti biyag. Ada katawa, ada leksyon, ada istorya ti biyag. Naimbag abigat mo, ante. Napay, Papaitod ni nanang daytoy kamote. apay amang tag. Kat, kastala ti biyaga, ante. No adda, agparaman ka. Na. Kagudwat sa kumot dayta. Nagadawn. Para kada kayo kano dayta, ante. Ha? Ananuak nga iti kamutay. Ha? Anya nga iti pangusarak dita kamutay. Ay nasanak amang mga niti kasta. Para lang iti baboy dagita. Apay jay nakasako a kamote ijay ridaw bakal. Nintad dagiti karuba. Asino a karuba? Ay kat na kumaripitra. Akan parean daw. Katapay nga raw nga da ijay ayan ti ridaw. Ay jak nga rod mabagkat. Ang mga no plano manan nga ibelang. Sayang mat. Ay kano jak magustuhan. Akan talaga nga ibon lang ka. Unay kamatang. Sika lang arudan ti ikanda. Ay nalakay, mabigbig-big ti pamilya tayo. Saan tayo basta-basta? Ikikanda ki din, iti basta-basta laang. Kita umandeta nakasabit a medalya kon plakay dita. Dagita na, Inakman labag ka tin jay kamote. Tapno mangiling taka iti kanan tayaw. Rabanan tayo man nga ro, deta intenda ka mo te. Ay nagsang mitag. Anya ti makunam GR. Nasamit ah. Syakman mo timang raman. Mayat sa no adda partner na native akapay. Ay kaya mangluto ka tatang. Sige man nga raw. Pwa! Anya mo dahito intendan. Apay an bakit? Binalitungog mo. Saan madjekin nan kaw? Si kang IGR. Saan mo tatang? Apay ani nanang kat ibaga na binalitong. Talaga mo't binalitungog. Kitain nyo na, inay. Pat siyamat dayta ananang mau. Tatang, suruan nak mga agaran. Agaraw. Iti dayta nga edad mau. Di mo pa'y ammo ti agaraw. 20 kon. Ngumjak pa napadasan ti nagka-girlfriend ako nada. Mabuto nga mait. Siyak nga mite ko nada NGSB. Anya dayta? No GF since birth. Ay nagkapoy kan baraw. Di naklatultuladan. Nga idi baruak pa ay. Adaw ti girlfriend ko. Jak man amaw. Tanong masidagak iti balasan katag nervyosa ka. Ay, awan mo na baraw. Nakapoy ka. Kasano ka nga'y ang makaasawa? Isong arot asuruan dak. Asino ngamin ay ati planong nga arman? Ni Vicky. Ni Vika eh. Di karo ba tayo, anars? Uwan ko matatang. Isugayam ti kurso na adam. Uwan tatang. Kastoy na iti aramidam. Manulay! Ni mat nanang mau di mga ayab kanyak. Saan tatang? Alaki din suruan na kon. Kastoy na Manuling ko na! Tulang kaya! Apay ayang amain! At da pagsarsaritaan mi ka ni GR. Ayaw may kadita, oy! Darosong! Palpasakpay ati bagbagakan kwa na. Ay di mo urayan ngagbilang aksi ka manuray! Umayon! Apay ayang ayab kang ayab. Ala, agtugaw ka dito'y abay ka. Pagtugawan nakmanang di ta abay mau. Apay, di mo kaya takabay nak, gaputa ba ka takaw na? Agat taba ko ngamin ti sang aw mo. Apay ngamin ayang agmuskada ka. Ay, basta tugaw ka! Apay ayang agong ungat ka. Nangag ko nga ro, tinagsarita nyo kini JR. Kunak man no agbuy-buya ka iti tibay. Nangag kaw, akayat nang arman ni Vicky. Uwan nga rod bakat. Kursunada na matgayam ni Vicky. Sa bagay, mayat. Tasaanan nga umadayaw. Agkakaaroba tayo nga aga-abalaya. Ay, jak kayat. Anya, apay adi mo kayat? Jak kayat nga agbalin nga abalayan dagita tattaaw. Taapay. Anya ti di mo pangayatan kadakwada. Ay, adu ti rasaw no apay ajak kayat ida.
Mama dala mama. Day talaang. Kanjay intada ka mo tay. Binalitungag. Ha! Datayaw ang mabigbig-big a pamilya. Ikandalang iti binalitungag a kamo tay. Ay, di mo biyangan ti desisyon ni GR, bakit? No ni Vicky ti kayat na, bayam lang. Kamu ti laangan ti kanantayaw. Iso umata talaga tinakaerwaman tayo akanan. Basit lang ti kanak tagdaydaya ta. Ay, da kayo mangmangtag iti binalitungag a kamo tay. Ay, di ipukpuk ka na di karuba tayaw. Denggan nyo ang nalaeng. Ay na. Masapol pa'y ay adeng ganyo na laeng. Nangag ko, jay ka no binalitungag akamute. Ah, Ha, day, tay intad tayon samot, day jay. laki di ah. Apay binalitungag ay jay intad tayo? Ay, di ko nakat saan mat. Mayat mat day di kan kanan tayaw. Wan garad. Naimas mo. Apay ngay. Ay. Babain na tayo ni Marisabel. Ay, wan nga raw. Kababainan kadagiti karuba. Nagmalas mo ten. No kaano pa yung mga ni VKJ balay, pukpuk ka mo ni nanang. Un nga raw, baraw. Ay, dahil dyan ni Vicky oh. Aguro-ura iti pagluganan na. Mapan siguro ag duty ni di ospital. Ay katingkan Anyang iti aramidag. adamat motor mo. Ilugan mo na, taitulod mo iti ospital. Mabainak. Kas di mo tinarami ni nanang. Ay, Jackman amo ni nanang mo. No apay akas jay na. Ay na. Sapay sang kaulit na nga ibaga ah. Sana basta-basta ti pamilya tayo. Di adal kayo. Nagalas mo ti kas jahin. Ay, ne. Adan na para ni Vicky at tricycle. Awanay. Mapanay. Mapantan ni Garden bakit? Wan lakay. Jay balon tangay, inalam ka din. Anda dito'y bag. Dito yan likaw, di pagnaanta. Apay ngay. Adayo dita ah. Ay, kaya't mo nga raw, ti lumabas di tasangwanan ti balay, dagita akarobam. Ay sana, jak kayat. Ay, pagsasawan na kantumanan. Ay, saan tayo lako mga ikan idin iti kamutay. Nagbabawi ak nga raw, anang tad iti kamuti kadakwada. Huwag garam. Adama gayam sana nasaya ta may bagpagada. Baknang dangamen, iso akastada. Ado mo tiyam amo tayo abak nang ditang saan matakasta ti ugali da. Ngam apay akasta dagita a pamilya. Bakit? Apay nga ibababam dagita medalya dita anaawat mo. Ay, kat punasa ka. Linisak, tadyak kayat anatapok da. Nagmayat man no kasta ti aramida ang bakit. Punasak nga ro, tadyak kayat anatapok dagiti gamit ko. Sana kasken ka. Awan pa'y amumot, di mo pa'y amumot a punasan dagiti gamit mo. Amom bakit? Day taugalim tinasken alinisam. Anya! Iso tinasken alinisam. Saan kita dagita amidalyam? Tapay! Anya ko mati problemam iti ugalay ka, ah? Di mo amaw? Kunamatlan asino ka kasayatan launay? Baliwam taugalim anagmaday. Naglaing ka amang tagibasit iti padam ataaw. Ta sino ko mati tinagibasit ka, ah? Dagita ka ruba tayaw. Inikanda ka lang ruden iti kanam. Ibagampay ang nabalitungag. Di ka katagyaman ta inikanda ka uray no kasta ka. Agtaldakan! Ibarsak kunto pa'y da ito igam ko amidalyakan ka! Adda ka mat dito'y ruar, GR. Uwan tatang. Tantan awam mat day tabalay da Vicky. Kaano nga ta may bagak tirek na ka ni Vicky? Adda na panunod ka. Anya day ta? Mayat gayam dayto'y napanunod ka. Sigurado. Maaram mo ni Vicky. Ibagayo nga ro din ati aramidag. Inton bigat. Agmalmalam nga awan dito'y balay ni nanang mau.
Ha? Kastaya? Agsakitak inton bigat kat ayabam ni Vicky. Ha? Agsakit? Vicky, naawan sarak mo ita. Dito'y kalaang balay. Wan nanang, aglinisak dito'y balay. Mapan kami ije garden ka ni tatang mau. Agluto kanton anak ko, Jay manok tilutuam. Sige nanang, isarunok ton je balon nyo. Mabalin ka diya tulungan, nak. Ni, apay akas na tilangam. Agner-nervyos kan samo, JR. Ni tatang ko. Ha? Apay ni tatang mo? Umay mo man kita ni balay. Sige nga, Rod. Mapantan. Awan mo't goregor ni tatang mo. Normal mo't tibipin na. Uray jay pitik ti puso na. Mayat mo't. Tatang, anya ti marikrik nam? Dahito'y barukong ko. Medyo nadagsan. Tinasayaat, ipantayo ni di ospital ni tatang mo. Tatang, Jak kayat ija ospital. di namat kayat. Di kayat kao. Bantayan daklaang. Ha? Ay, nangagbaw. Naskan nga ipanda kay di ospital, tata. Alakit din. Mapan kayo kit di agmerienda. Ha? Merienda? Ala, umay kan, Vicky. Tungpalan tati kayat ni tatang. Ang mga numaatake. No di ta tungpalan. Pasensya ka ni timpuk-pukaw ni nanang ko. May pangabiti kamote. Siyak ti rumbang nga agpasensya. Ta binalitong agsamat nga agpaiso di intad mi. San mat? Gagangay iti kamote. At dala ta mailaok ang nabalitungag. Mababay na unay kan Vicky. Anya? Love ka ngamin unay. Ha? Ni nanang mo day ta sumungad. Agawid akon. Saan? Agkulding has taki di. Ha? Anya? Taapay. Day! Anya ti kaya tasawon da ito, JR. Nanang, awan maaramida mon. Ginayat kamin kini Vicky. Anya? Ay, ayatan mi ti maysa kan maysa. Anya ka ni ti pagbagam. Yun ay mat na nagasat mo, anak ko. Ay, nagado di tababay! Baknang dakan di adal dakas kada tayaw. Apay ada ito'y payakaro ba tayaw? Apay nga yanak ko. Ay, apay nga. Kunak man nagsaksakit ka. Apay amagmag na kamutan. Kunaklaang dayjay. Tapno umay dito'y balay ni Vicky. Anya. Among bakit? Swerte ka no ni Vicky ti agbalin ang manugang mau. Nurse ko naman. Nukas tang ag high blood ka, adda mga sikasukan ka. Kang runaan na, nasaya at ti ugali na. Kasta ti kayat ko nga agbalin ang manugang. Ha? Among bakit? Nasaya at da pamilya. Wen, purno as anda di adal. Angam sa anda amanang tagibasit akaskan ka. Tasika, nakababain ti ugalim. Nakababain ka talaga. Kuha lakay. Ay, kuha ngamin. Day, kuha ngamin. Katlaglagi pang ti pagsasao ako na bakit? Di ka mang pabain, tapnosan kanto ang nakababain. Mami! Mami! Anya da jay? Ni do na mo't yang pukpukaw. Mami! Anya nga ti pukpukaw na. Denggam analaing Mami! Ayan mo, Mami! Mami ka no. Adaya mami na. Nanang matyam mo. Katsi ka ta. Aguray ka man. Ang mga nagdram-drama manan. Apay aya dona. Apay ngagpukpukaw ka dita. Imawag ni Tita Janet, Mami. Di kabsat ni tatang mo nga day di Amerika. Wan, Mami. Mangipawit ka no iti kwarta. Ay, nagsaya aton ngay. Tanay, awanan ti maigatang iti bagas kan buggoong. Ala, igatang mi iti gadget mi, Mami. Anya? Ay, saan ang mabalin? Ado tinas ka na paggastusan. Saan aday ta gadget adagita? Kasaritam nga mi ni Tita Janet,
Uray saanan nga gipawit, no igatang laang iti gadget. Mami! Dinakman awagan iti kasta. Mami ka no. Ay, nakararte ka talaga si Kadona. Kuna ni Tita Janet, mami kano tiyawag ko kada kayo. Tapno sosyal kano. Ay, adulamin. Bak ng laang ti mauawagan iti mami. Oh, Jan, agdrama ta ah. Apa nga drama ta? Tapno igatangan datadanan ng kantatang iti gadget ta. Anya nga iti aramidak. Agin sa sangit ka. Si Kangay. Anya ti aramidam. Agsangit akmet. Pudno nga agsangit ak. Sige. Day tamot lagayam. Umay dito ni tatang. Ay. Agbilang ak iti talo ah. Agdrama ka. May isa, dua, talo. Ay! Apay! Nasakit man ang tingipan mo, isong agsangsangit ka manan? Ha? Sumumpat ka ah. Sana nasakit tingipan ko. Kayat ko ti gadget. Ne, anya ti bagbaga to Adem, doon na? Apay tagsangit kay mutan? Igatangan na kami iti cellphone me. Ayan ti igatang tayo. Adakwar tayo? At day pawit ni Tita Janet. Asinaw, tinangibagang aday pawit na. Kinasaritan nak ngamin. Ngam sana kayat ni Nanang. Tapay ka no, adi na kaya. Diyak mo ah. Ala, pasaritak to ni nanang yaw. Ayos. Hoy, akin sa sangit ka lata. Di ka umisang. Takanumot ipawit ni Janet, akwarta ba kahit? Wan, igatang iti bagas kan buguong. Ha? Igatang kanumot iti gadget dagiti ubeng. Ha? May sakamot nga agraraman alaklakayan? Na. Tanya ko mati maitulong na day ta gadget kadakwada, ha? Ha? Ne, di nak itudo-tudo ah. Anya ka mateng. Awan ti gumatang iti gadget. Ay, sapay plano ka gumatang mit ko ma. Naa, agbibisin. Amawm ti ag cellphone. Nalakalag mit asursurun day ta. Ay, agtal na ka man. Ay, maturog ak man laangan. Tamasapak pa yung mapanagla ko yung bigat. Nay, Maray, nagsapa ka man ngayon may naglakaw. Wan adun tinalakok. Danda ni maibusan da ito'y lakok. Apay, napanamaya, mare. Napanak nagsursur, Maray. Kat, nakapaibus ka. Adamot basit ah. Ayun gaya, Maray. Amam, nakitak mo't dagiti aga amam ijay mo. Anya? Nilakay mo, kadwa na dagiti duwa nga anak yaw. Anya di naramid da ijay mall. Kas lagpilpili damot iti cellphone. Anya? Adamot gayang kwartayo. Kunam nga awan makukwartayo. Impatulid ni ipag ko a Janet da ijay. Spoiled namat kami dagiti kakaanakan na. Jack kumakayat amadaan da iti cellphone. Tasumadot dalaang. Bay amaray. Day tamat nga min ti uso ita panawang. Anak ko, suruan dak tumamait no kasano nga aramatan ti cellphone. Ni manang doon na ti pagpasurwam. Ha? Ay, suruan nak tuman doon ha. Mabitla ang tatang, ta ikabkabisadok pa ilaang ti cellphone ko. Ay, awanan ati mangisuro kanya. Ni nanang doon ti pagpasurwam, tatang. Ha? Amo ayan ni nanang yung tag cellphone. Nay, Maray, adan di pagluganak ajip. Agawid ako. Angam kasano ka ngay? Ay, awan pa'y nga rod nilakay ko nga umay mangsukon kanyak, mare. Ama ano na perdimot tan di tricycle me. Nay, kasano ka ngay katrabieng? Ay, wan nga rod, mare. Sapay agar arbis. Ay kat makilugan kan akada kami. Saanan, mare? Orayak laangan nilakay ko. Ala, si kati makaam mo, Maray. Umuna ak nga rudan. Agkita tantumanan dito'y palingka inton bigat. Ay, sayang. Naaba ka kaon. Ay, Hoy. malublubat akmatan. Ayan tayo charger nan. Diyak mo ah. Di mo damagan kanyak. Ala, rabi mo't kaya man. Apay no rabiin. Ni Nanang,
Masapula sukunan ni tatang. Yung kaibagakan ni tatang ah. Nagsalot ka talaga. Tatang! Busy ak ngagbuy-buya iti cellphone ko. Ni nanang ngay. Ay, mong gayam. Nasipngatan. Ay, malaalala tayo naksukunan. Anya ti inararamid mo? Apay nga itakalaang? Agwa, narabyanak nga road. Amumot anas kan nga umay naksukunan. Nagrigat yagla ko. Dinakpay umay tulungan. Aguray man tagibagkatak iti yawit ta. Sao kala sao. Awan pa'y nasaya at ngar aramida mo si ka. Laki din. Agi karga akon kadag iti yawit ta. Ay, lakay. Apay nga awan pa itimakan. Awan aya. Linukatak amin ng akaldero dito'y kusina. Ah. Nabanglasan pa yan, may sa akaldero. Mabitlan. Dona! Anya ayat inararamid yung aga-ama. Amuyo mo at arabiin, awan pa ila tinailuto. Busy kami. Busy iti anya. Kating kakita na, dagita anak mo dyan salas. Paiman. Ay na, nagmayatan ti biyag yung agkabsat. Ha? Nanang? Mami, Agsel-cellphone kayo adwa na kaunat, dagiti sa kayo. Ni manang ngamin. dinakmot pa basulan na. Anya nga, iti kanan tayo ita. Ala, agkuti kayo ditan. Inked luto! Ay, anya kat arurod kun mare. Mahay bladak adi na oras. Ni, taapay maray. Agasem, nasangputak idirabi idagiti anak ko nga agsel-cellphone. Rabiin, ngam awan pa'y naluto da akanan me. Aya, dinabisinan ka. Kat nagapapuradan nagluto. Gagangay amaray, tadda nga rudon cellphone da. Isukat da itaji kunak. Ano maaddaan da iti cellphone, sumadot da. Pudnot ako na maray. Iso adagiti anak ko. Ilum-lumang ko ti cellphone da, tapno makapag-module da. Oray mo't nila kay kumare. Imbes ko mga umay naksukunan anasapa dito'y palengke. Anyat oras nga'y asinukon na ka. Rabiin nalipatan nakmat gayam nga umay sukunan. Anya launa yun nga'y tinararamid na to, nalipatan na ka. Ay kat nag-cellphone mo't mare. Ay, daytan tirigat na maray. Ay, nagapa kami manan Sige, aglako takitin. Madamdaman tumanin nga agin nistoryata, maray. Mapanak aglakon lakay. Itulod ka pa'y? Kat anyangay, awan mo't sabali apagluganak. Damdamagak lang Ibagam kadagiti ubing aglabada, tanay, nagadon timurang da. Uy, ibagak. Saan manan adi agsel-cellphone ti aramidan da laglagi pam tay pagsasaw ako nana. Nasaya at tibanag mo, no aramatem ti cellphone iti umno. Uwan ka di. Saan manan aday tag-cellphone ti aramidan da Wen, di ka kadiagdanag, bakit? Uray si ka, agtrabaho ka mat. Jay garden mo, di mo pa'y namulaan. Mula akto ka di. Di mo liplipatan, anaskan asukunan nakinton malam. Nangag mo malam, saan arabi Wen ka di. Alas 5, adakto ijayan. Alas 5 impunto, Samson. Dona, dyan. Tamakdar kayo ditan. Ni manang duna Ni, apay asyak ngay, sika. Madama pala ti pa nag-research ko. Uray siyak mat. Madama ti pa nag-research ko. Mag-research kayo, nakadumog kayo mo tado Wun, tatang. Kastoy mata talaga ti stel tag-research. Aglaba kayo iti murang. Iso ti bilin ni nanang yaw. Madamdaman ton. Lagpasag pa ito raramidag, tatang. Dyan. Madamdaman to, tatang. Na, Ag-research siyak pa'y. Ni, maray. Day tamad gaya man nila kay mo. Wan mare, Nasapa man anang sukon kan ka ita. ongtak gayam. Kabutang nakamot at talagaan niya, maray. Padasan na ati agsadot-sadot.
tamakang kanyak, mare. Ala, si kati umuna nga agawid ita, tawan pa'y matya pagluganak a jeep. Asapa ka naglutit ti pangdabyan to bakay. Iso di ka nagriri ah. Ni, agririri ak ayamat. Mangantay nga rudan. Sige. Nay, anya nga, iter aramidon dagita anak talakay. Jan, doon na. Na, mangantayo lang arudon, nakadumog da pay laang. Jan! Doon na! Aguray man. Bayam, asyak tiyag sa ulakay. Jan! Nanang? Dona! Anya kay matan. Aping agbugkaw kayo aya. Mangantayo lang arudon, nakadumog kayo pay laang agsel-cellphone? Imbes nga agkarkararag tayon, tamangan tayon? Agris-research sa. Awan ti ag-research, numadama ti panangan. Sige, idulin nyo, dagita cellphone nyo. May salaang ti sao. Jak ulitanan, timbaga. Hintay dulinan. Sige, sumaruno ah. Aglaba kayo. Naurnungan kayon itimurang or orayan nyo ket din. Asyak ti aglaba? Saan mo't, mami? Di mo man ruwaman nga awagan nak itimami si Kadona? Saan tayo abak nang kunakmanan kan ka? Kaano nga makaselfon kami? Manipod ita, adan oras ti panag-cellphone. Numalpas amin at trabaho, sa kayon to ag-cellphone. May salaang nga oras iti may sangal daw. Ha? Apay ngay? Dayta tilintag dito'y balay. Iso anaskan asurutan nyo. Ay, sos! Nagalas akitaon di asawa ni Manang Carmen. Ni kadilyaw tinakdakamata lala. Ay, wan, tatang. Nakitak itay anak kapayong nga nagpadaya. Nagalas tila nga na anak kapayong. Apay anak ko naman nagalas tilanga na. Ngamen, kasla uong amang magna. Anya? Uyaw man nilyon nga asawa ni Manang mo a Carmen. Gaputa nagbasit a tao, uyaw maon. Mas daawak mo't kang ni Manang Carmen no apay akinayat na day alyon. Saan da ngagpada iti kinadakkel? No sa anak ngagbidot. Nasurok nga upat la apulgada ti kadakkel ni Leon. Idinto ta nasurok alima apulgada ti kadakkel ni Manang Carmen. Iso nga rod matikinayat ni Manang mo a Carmen. Kan, saan mo't anata arday alyon? Ay, no apay akinayat ni Manang Carmen. Saan mo't abak nang? Jaklam mo ka ni Manang Carmen. Ay, kasla may ibusan iti lalaki. Ay, lala. Di mo man babalaw ni Manang mo a Carmen. Lala, bakit? Oh, makitam da ito'y asawak, tatang. Maskulado, gaputa bodybuilder. Oh, apay asap sa pulan nak, Alex. Dumawatak man iti pagpletek amapan i JJ, lala. Mapanak man ag-workout. Sige, mabit lang, taikan ka. Ha? Ne, makmakan man ang tinsangpot mo dito'y balay, Leon. Wan bakit? Napanak ngamin nagsibog iti mula datata Martin iti bangkag da. Kat at datangdan ko. Ingatang kumatun iti makmakan Ay na, dayta, katikay kayat ko kan ka, Leon. Nalaing ka dumiskarte. Saan ta mabisinan? Sadot lang a tao dagiti mabisinan, Carmen. Saan ko nga ugali dayta? Ti kayat ko, adalat ta masapulak. Saanak ngagpilpili ti trabaho. Mabitlaan nga ro, tay nakisaganan dagitay makan ijalamisaan. Aglang lang tan amangan, lakay. Nagadumeten amakan dito'y balayo, Carmen. Wan tatang, nagagat ngamin ngagsapol iti kwarta ni Leon. Uwin nga raud. Di kay mapukpukawan iti kanain. Kanayon lata nga dakarga ti kaldero yo. Siyempre. Tinasaya at agao kayon iti sidaon nyo kaninanang.
Sana bale, taadumot day talinutok asi daan, tatang. Ay, kababay na sa amat, no sakpay lati aggao. Kasano nga ino adugayam tinaalak. Saan aparikot, tatang? Ken lukatan nyo ti ref me. Napno day ta, itinagado ang masida. Ay, lukatak man nga agpaisaw. Ay na! Ay, napuno nga agpaiso iti makmakan na iti refyaw. Adda ka karnit baboy, karnit manok, frozen foods, adda pa'y fresh milk yaw. Wen tatang, gapo day ta kanilyon nga asawak. Ay, bilibak a talaga iti asawam. Basit a lalaki, ngam nagagat nga agsapaw. Ala tatang, mangala kayon iti kayatyo di ta ref. Anya? Wen, sigurado nga men ano sumangpot nilyon dito'y balay. At daman imutnan amakmakat. Itay kami pa'y kinitatang yo dito'y balay yaw lala. Awan ka day, ti may pasango yo ang merienda. Ay na, nanang, tatang. Awan ti pasangok a merienda kada kayo. Tawan pa'y matipanggadan ni Alex nga sawak. Anya? Ay, nagdakkelan na bagay. Ngam awan mat gayam panggedan na. Kwa, tatang. Idi na minsan nga aldaw, imayak ditaw. Saan mat anapan nagsapul iti panggedan ti asawam? No diket na pan nagpadakkel iti bagi na ijejem. Kasta nga minti pagusman na. Ay, bakit? Agawid tan. Ha? Apay ngaganat ka nga agawid talakay. Ijay talangin balay ngagmerienda. Awan ti manamnamata ditoy. Lalabagag. Kita ang timasal ko. Di makkel manang gaputan naggapu aki Jay. Ha? Ay, win nga agpaisaw, Alex. Ay, nagdadakkel dagiti muscle mo. Ay no, at timaer ka. Deto'y pay bakit? Kita ang pay ti abs ko. No. Ay, wow! Nagpintas ti abs mo lakay. 6 packs ako nada. Ayun, bakit? Kita ang pay ti tresip ko. Nagdadakkel si ka. Ay no, ay, win nga agpaisaw, Alex. Deto'y pay, lala. Kita ang tibay sip ko. Nagdadakkel mag. Ay na, makapainlove ka talaga lakay. Ay, nagmacho ka. Ay, un gayam bagat. Mabisinak Adda ka di makan analuto. Ha? Ay, kwa? Awan pa'y nalutok, lakay. Anya? Apay adi ka nagluto ngay. Ay, awan mo ti mailutok. Tanaibusan ti kwarta ka pinaggatang mo iti vitamina. Ha? Manang Carmen, kasla saan a maibagay tinagan ni Leon nga asawam? Ha? Apay anay bagam day ta, ading lala. Saan ka de a nagdakkel ti Leon nga ayo? Kunada pa'y nga rod nga ari iti kabakiran ti Leon. Idinto ta nagbasit mo't alalaki ni Leon, ti asawam. Talaga asaan a maibagay tinagan na iti kinatao na. Ha? Tirumbang ko maanagan na, marabutate, gaputa nagbasit. Di ka man aguy-uyaw di ta, lala. Sa anak nga aguy-uyaw, manang. Pudnumot nga may na nagbasit ni Leon. Di naklatultuladan ang nagtaer ti asawak. Nagdadakkel ti muscle na. Ha? No idilig ko ni Alex kan ni Leon, kasla dudon laang amayabay itinwang. Anya? Tatang, nanang, Ah, day, si kamagayam Leon. Wan tatang, at do'y tisidain nyo kininanang. anya ngay dagito asidaan ni Leon. Karnit baka, nanang. Anya, nangalaang ngay dayto akar ni tibaka. Napanak timulong ang nagparti iti baka di abagatan, nanang.
Tatang, Ah, nagadutin dadabi ngay ko. Isungaykan kayo matin itisidaan nyo. ay na, agyaman kami kini tatang yaw-yawn. Ayun na yan, nalaing ka talaga at dumiskarte itibiyan. Awan ang yaman na, nanang. Kasano kayon kini Carmen nga anak ko? Awan sa matin timbati masidaan nyo akarnit baka. Adda, tatang. Agarup 5 kilo akarniti baka ti adda ije balay. Lumabasak pa dito'y parangan, tatang. Ngay, nakapurma ka mat, Alex. Sa dino ti papanam. Sa dino pa'y kumangay, tatang. Mapanak manan agpadakkel iti bagay, JJ. Aniya? Aday talatan ti amom nga aramidain. Imbes ko mapan kagsapul iti panggadam. Ay na, tatang. Saanan ang masapul pa'y dayta? At damot nilala pagdawatak iti kwarta. Ha? Mangnamnama ka kinilalang anak ko? Wow, tatang. Kat no maragragsakan nilala, no makita na tinagdadakkel amasal ko. Aniya? Sige tatang. Lumabasak dito'y paraangan yaw. Oy, anya manan tikat katawaam di talala. Ni man Leon nga asawa ni Manang Carmen, tatang. Tanya ko mati nakakatkatawa kan kuana. Ay na, nakasusuon iti labba nagpadaya. Awan mati nakakatkatawa kinilyon. Nga mapay akatkatawaam. Ay na, tatang. Nagalas akitaon ti lang ana. Taapay. Kasanumot ngamin. Kasla tamtaks amagmag na. Anya? Oy, Lala. Sana balay ta nagagat ni Leon. Saan ang mabisinan ni Manang mo a Carmen? Ha? Daytoy titandaan na mapagsasao. Saan to nga agbisen ti asawa ana diskarte? Adula amin day ta pagsasaw, tatang. Anya nga dula amin? Oy, Lala. Damagak man daytoy. Adda ka din insangpet ni Alex amakan dito'y balayaw? Sumbatan nak! Day talingat na ti amok nga isang sangpet na dito'y balayaw! Ne, naibos mo't adagos ang jilakom anatang, Leon. Wen bakit? Diskarte lang dayta? Awan pa'y 30 minutos, anapan ka nagisursur iti lakom anatang, ngam naibusan. Di kan mas daaw, Carmen. At iti kwarta naglakwak. Ne, apay nga itad mo amin kanyak day ta kwarta, Leon. Mangala ka mo't iti kwarta ma. Saanin bakit? Awan mo't lati paggastusak. Kukwam aminan dayta naglakwak. Ay na, talaga nagsingpot ka nga asawa, Leon. Wen gayam. Rumwarak matla adagos. Imutak matla to'y labba. Anang ikabilak itinatang. Ni isa din ti papanam. Mapanak agparti iti talo akalding iti amyanan. Agkasangay ngamin di anak ni Tata Damian. Aya? Wen bakit? Sakmati na yabantang agparti iti kalding. Kan agkusiniraw. Iso ang mapanakon. Takababain no maladawa. Tatang, mabisinak. Adda ka di si daan nyo, dito balayaw. Ay katadda Saan kami ama ibusan iti sidaan kininanang yaw? Ha? Apay anak ko na ayo ti kasta? Kanayo namang idagas iti sidaan may ni Leon. Ado ti sidaan may. Tanagagat, je bayaw mo. Anya aya ti si daan nyo, tatang. Adda ka kaldireta ken papaitan ti kaldeng. Anya? Ay, nag-iimasan, tatang. Ay talaga Ni payan Leon tinagluto iti kaldireta ken papaitan. Awon gayam. Itaman pa'y nga umay ka makipangan dito'y balay. Ayan ni Alex a maskula daw.
Jak amo no sa dino tinapanan na, tatang. Ah, Saan mo't ang nagpakada itay kanyak? Napan siguro manen ijay Jem ang nagpadakkel iti masal na. Nay, papanamlyawn. At damot imot mo aram yan tam. mapanak ag karpintiro, nanang. Kabailan pa'y karpintiraw? Wen nanang, nalakalaang day tangaramidan. At da ngamin nakita ka nakapaskil ijay ili akasapulan dati may sa karpintiro. Pinadas ko tinag-apply. Imbagada mutin ang mabalin kon timang rugi. Gaputag kasapulan dalaunay. Ay na, kaslaan mo mat amin na naklase ti trabaho, laon. Saan mo't nanang? Basit laang tinasursurok. Mala, mapan ka nga rudan pa raw. Ang mga numala daw kan iti papanam. Lala bakit? Ada akong. Adya manak ta simmangput kamot laangan, Alex. Madanagan akon. Gaputa saan ka ang nagpakada itay kanyak. Nagsubliak ngamin ijay Jim itay, lala. Oh, kita ang manandag iti masal ko. Ay na, nagdadakkel nga agpaisaw. Katuan na. Oh, kita ang daytoy abaga kan bukot ko. Nagdadakkel ti masal na. Ay na, nagdadakkel, Alex. Uray dagiti gurong mo, adamasal na. Uwan alala. Nagtaurak nga asawa man niya. Wen nga rod lakay. Ay na, sikan ti katauran dito lugar tayo. Uwan gayam, lala. Nakaluto ka din iti kananta. Saan pa'y? Apay ngay? Awan ti igatang ko iti kanunta. Anya? Mapan ka pala umutang iti tersena, iti kayat mo asidaan. Ay, anya matan. Tunggal sumang putak dito'y balay. Awan tinaydes aramakan. Ay, awan pa'y tigana. Ni, tatang, nanang. At da kayo matgayam dito'y tsindaan. Wen baraw. Umay kami makitsinda kininanang yaw. Ay, si kamot gayam day tabaraw. Wen nanang, umayak makitsinda iti abasto umi kini Carmen. Mabit lang tatang, nanang. Apay, baraw. At iti magasot. Inayon nyo apaggatang nyo iti sidain nyo. Ay sus, nagadunday ti limagasot nga inted mo, baraw. Basit la day tananang. Nalakala nga sa pulin ti kwarta. Masukatan to manen inton bigat. Tamapanak manen makipurdiya. Nalalakay, agbusog ka. Kakaiso na nagadot isidain ta. Ay katuwa na bakit? Ay, duwatang agbusog. Ay na. Naglaing at talaga niyon ang manugang ta, lakay. Nalaing nga agdiskarte iti biyang. Saan maibusan iti kwarta? Kanayon nga adda iti bulsana. Nanang, tatang, simro kaklatan dito balayo. Gaputan nakalukat mo tiri daw yo. Ala, umay ka anak ko. Kapag iso amang mangan kami kininanang mau. Wen tatang. Kapag naglugaab ka nga ay. Apayaw na nakaw. Nagapa kami ka ni Alex. Anya? Apay nga ay. Awan nga minan ti maisang. Kun may gatang mi ti makan. Daytan jay bagbagakan ka anak ko. Agbisin kayon nga agasawa. Di wala tultuladan nilyon ana diskarte. Oy. Ulitak manen ta imbagak idi apag sa asawa Saan to nga agbisin ti asawa ana diskarte? Kas tala ti biyag. Ay, Amo kon ti aramidam, tapno saan ka nga agbisin itidan na ni Alex nga asawam. Anya tatang. Kurabam, dagiti nagdadakkel a muscle na, tapno mabsog ka. Anya.
Lakay. Apay, jay ka pampanaw na alugan di taka-aruba. Napanda pinik up dyan natang nga inlako da kumarim amimay. Ha? Nagilakodan itinatengda. Katwag, napuno jay lugan itinatang. Nagadon ngay. Nagagat dagaya. Kat, nagagatak mo't Nagagat ka ang makikaaruba ta isaw. Ha? Tilay bagbagamot. Pudnumat Dahil tala makibibiyang itibiyag ti sa balit ti paglaingam. Tanaka sa umot dyan na uli magkataaw. Agluto ka kitdeng. Tanay, sumangpat madamdama dyan maestrong anak mau. Sigurado, mabisin tumananday jay. Kumusta di klase, August? Makabanog gay magpaiso ta gisuro na na. Kunaktumot namin kan kay di a nursing ti alaam akursaw. Pinili mo ti agisuraw. Nanang, nalpas nalpas kon ti kurso. Kaya ta gisulsuro ako. Nay, adamanan ko, Che. Anya ko, che. Day man, Nay. Nagparkeng ijay batong ti balay damimay. Kita man. Itay bigat. Van, ti simardang anang iluganan da itinatang. Sa bali manan. Ay nananang. Di yun pakibiyangan dagiti karuba. Gano kumari mo ni nanamimay. Nagkunamot ako marek. Kumari mo ti di nanang. Idi day saan itan? Apay mayat ngayon bagam asaan. Mangan kakit din. Di mo damagad. Ay na, bakay. Ano da ito'y nakali tayo akamuti Saan ngay manay jilugan? Ay, win nga road. Sayang mo't numapirday. Anya nga tano, ipadawat tala ngay. Pangipadawatam ngay, Mike. Dagiti karoba. Di tanay, bata. Ni kumare si Teng. Wag. Imbag ano kayat na? Maguray ka ta, ikakto ni Ugos. No lumabas no malam. Mga daay ti kamuti na kita. Kat nagbabak ng da. Si kamot. Asino ngay mo ti tao, asaan amangan iti kamuti? Kat nungay di na kayat. Ay, lakay. Dan samot nag-text kan ka. Ay, basa man. Mapay apabasam kanya ngay. Ay, tsak nga rod makita. Ay nakarkaroak mo tabakait. Ay, unay kabutain. Naguray ka. Labasaam. Ay na. Nagbabasit mo't nga minti litrato yung silpon na ginatang ni Lloyda. Yak mo mabasa, daitan. Ay, kasanungay nga rod, numamuan ta, no asino tinagtes. Nay. Imawagan, sumbata maon. Ayan na dito, yan tay pindutan na daw mawag. Natadamagan na kanya ka dyan, amaw. Daytoy siya. Mala, pindutan. Hello? Nanang, apay asaan kayo mag-reply? Si kaaya dyan nag-text, anak ka. Ay na, inggatangan kayo lang arudan iti cellphone nyo. Ay na, saan mi nga rod amabasa ka ni tatang mo? Nag-text tao may dakon sukunan kin ni tatang dito ospital. Nanggagmaw lakay. Ingka kanusukunan ni Lloyda. Wan, mapana kaon. Anak ko, umayan ni tatang mo. Uraya mo. Illiterate na kita nga agasawa. Anya? At nakaruba nang ibaga kanya nga ultimo kanu text iti cellphone da di dapay amo abasaan. Ay, saan ka man ngagsasawa iti kasta, si Teng? Hintun makadanon kadakwada. Ay, pamanandaytan. Ibagbagak laang maut. Ura man pa, sandang amo ti agbasa, tanagagat damat. Kita man, agsasaruno ti panangila ko da itinatanda. Apay nga ibagbagam day ta kanyak. Kaya't mo siguro nga umapalakan niya.
Jay kutsi ang nakita medical man dita. Isuday jay tay ahente anapan nagbayad itinatang. Anya ko mga ti bibiyang ko. Intun madamdama, sa bali manan alugan ti makita. Ta sa bali manan nga ahente day jay. Uston Nanang! Nay, si Mangpot kamot gaya man anak ko. Apay day ta nakasako abagbag kataw. Ay na. Ay. Inted na dita ka aruba, nanang. Tatang. Sino ka aruba? Ni Mimay? Kuha, nanang. Ay, kay subli day ta. Apay, pagkunkunaan da kada tao, mabisbisinan. Ay, saan mo nga isublay? Apay nga sublik nga eh. Sayang. Katwan, ay, imbag lang nga iling tatayaw, takanan tayaw. Diyak kaya timangan iti day ta. Da kayo laang no kayat yaw. Kiruin na. No diyo kayat. Dua kami kanitata nga mga. Ne, apay nga nanang. Adupay mati kamuti dito eh. Ay, saan mi nga rod anay lako amin? Ay, kat intedyo ko man akadagiti ka aruba. Katuan mat. Nang tagkamin. Inikan mi ni August. Ninayunan nyo kumaati intedyo. Ay, katuan to amanan. Inton lumabas ni August dito'y balay. Sana balay, takanayon adito iti pagpagnaan na. Nabayag asaan kamin ang nagkitkita kin ni August. Nanipod idinaga pa kayo kin ni nanang na. Mapan kan agtrabaho, anak ko. Uy, nanang. Masapati klase kita. No ikanda kanto man ti kamuti day ta Mimay. Di mo lalaanan Ay na. No naramanan nyo kumajinted da kamute. Isos, nagsamait. Anya nagsamit. Puro da amin binalitungag. Niya ko ni nanang. Ikanda ka lang aro doon, kasta pa'y lati sa om. Di, talaga ba? Malaki din, nakon. Ay, jay balon mo. Nalipatam, anak ko. Aywan. Anya, ayo day ta nakasupot a balon mo. Kamute, nanang. Tayo nga, intadya kumarim. Anya! Nanang, nakalaba akon. Linaba akon jay baduyo kin ni tatang. Ay, imbag man anak ko. Tanay, saan ko na masangot ti aglaba? Tadjay agmol-mol at as-asikasuat. Ay, nanang, ni August deta lumabas. Ay, ikat ayabam Apay? Ay, ikat ta iti kamutay. Aywan anya. Ay, mabiit lang tayo bak nanang. August! Umay ka ditoy. Tada itod may. Agyaman Lloyda. Nay, kagudwat sa ako man ang tintadyo kamote. Awan anya man na. Ay, kumusta kan nga eh? Ay, kat masaya atlat na Ijayan ospital ti pagtrab-trabaho hak. Sika nga eh. Agi sursuro ak matan ah. Uy, long time no siya. Amom, timar ka man. Uri sika. Pimintas ka mo. Agawin ka! Ay, ayaban ni nanang ko. Loida! Agawid kan! Ay, ayaban kamot ni nanang mo. August! Maysa! Lloyda, mapana ko na. Ay, bilbilangan nakmutan ni nanang ko. Sige, sige. Kas kalagray doon, abilbilangan na. Ay, Loida! Agawid ka matan Bye. Sige, bye, August. Muwang gayam. Mabalin nga lang kasi ang number mo. Uwi na. O sige. Kagudwa sa ako akamuti ko naman nanang. Isublim day ta, ijay nang tad. Anyamot ni nanangan. Adda sabidong na day ta. Kakaiso na nga intad ni Lloyda. Agad, anya ko maitano intad na. Uray binalitungag amin da ito'y nanang. No ni Lloyda tinangtad, kanag amin. Anya? Sika talaga, August. Tilay bagbagam. Pudno mintas ka. Sana ka mangrabraba. Thank you. Lloyda, ayan mo nga ita. Adaak dito'y balaymin. Kasangsangpot ko. Ay, kasta. Nangan kan? Ay na, apay ngay akiring kaunay kanya. Siyempre, talaga akas to'y ti agayat. Anya? Loida! Ay, aguray ka. Ay, ayabanak ni nanang ko. Apay nanang! Na! Ay, hello, August. Mukha, idapag pala ang to'y cellphone ko, Kasaritak laang ni nanang. Bye.
Nanang, anya ti isinsin niya siyo. Ha? Asinaw ti kasarsaritam? Ni... Dayjay nga August? Diyay anak ti kalaban ka? Agting-thank you laeng, gapo iti inted tayo akamuti. Kasta? Ay, balbalaagan ka, Loida, ah? Diyak kaya't amadaan itik abalayan akong trabida. Anya? Di naman ko si kusilapan na kastama, may. Apay kumaasaan ka ako silapan? Ay, gapo itinted mo akamutay. Agin inarman dagiti dua. Dua nga. Daloy da kan August. Anya? Ay, nagadumot nga minapang tudam iti kamote. Ay, jay pa'y mat kalaban ka. Ay, agin inarim da. Na, kayat mau ti kasta mapasamak, ah? Ha? Kayat mau? Itay pa'y asimangpot ni August. Nagbayag mo nga ijay silid na. Bye-bye am ka day. Gagangay ano sumangpot. Rumwar adagaw tamapan makibasketball ka dagiti babarkada na. Apay nga agkulkulong mo't ita. Agar aramid siguro iti lesson plan na. Payman, inakman kitaan. Kaslada kasarsarita na iti silpon na Denggagman. Pasensya ka na. Namiss ka nga, May. Gusto mo inawagan ka. Na? Uy. Pasyaran ka doon Sino dito balayaw. ito siya kasarsarita na? Ituturod kang ti umay, ah. Panagnagak ngay ayatan ka, Loida. Loida, ay, saan ang mabalinda ito? Jack umanugaut. August! Ay, bye, Loida. I love you. August! Nanang? Sino na dyan, Loida? Ay, kwa. Anya nga, Um, kasarsarita ka. Ah, Somong bat ka! ni Loida. Jay anak, jay kalaban ka, oh. Uwan. Ipagak man langan. Lakay! Umay ka man ditaw! Darasam! Apay ay Basta umay ka! Apay. Ay na, dahito anak mo. Ay na, ganano nga tanaya. Apay, anya ti mapaspasama. Ay, ibagam ka ni tatang mo. Anya ti rumbang amaam mo anak kaw. Tatang. Yarasas ko langan. Kan. Kan. Ay. Day, apay katawa ka nga yalak na kayan. Ay, umay ka baraw. Kapag tungtungan ta day ta abanak. Ay! Anya di pagtungtungan yung agama! Naurusam ka din day tabagay, tanay. May umuli dagiti naganak ni Ugaos. Ay na. Naa! Apay, awan nga tandi sa balay, apakyasawaan ni Loida. Kasla dayjay lang matalalaki, tinabat-bati dito'y lobang. Tal na ka, mamay! Kain kastalati biyag bakit? Yang kakaruba, rumbang agsisinakit. Saan nga agpipin na sakit? Ala. Kadiramusan day tarupam tanay. Pulbos ka mat. Tapnusan amadlaw, nagsangit ka. Ikat! Ay na. Na. Ay, Jack ni Namnama nga agasawa. Daloy da ka ni August. Ay, inikak nga agpaisaw iti kamute ni August. Na. No pa'y kagurgurak ti inana. Ay. Agam Jack ni Namnama nga isudamot gayam ti agkatuluyan. Ay, unayan laya. La. Urlusam tabagi magtanay. Ang mga no, dadanton inton madamdama. Kita bakal. Bagay at talaga di August kan Loida. Tuwal na ka mamad nita. Di kagat maragsakan. Ta saan ta naggastos iti kasarda.
Ada nga minurnong ni Ugos. Nek, inak ituludan ni Ugos iji altar. Nasa man mat day talwam? Kababain! Hey everyone, welcome back. Today I am sitting down right after finishing an extraordinary, deeply emotional audio deep dive that has completely captivated my thoughts. Over the past hour and a half, I have been listening through a 4-part collection of audio drama master tracks from the renowned anthology Lati, a phrase rooted in regional tradition meaning that is life, or such is the nature of living. What makes this listening experience so uniquely powerful and raw is the format of the audio itself. What I have in my headphones are isolated vocal master tracks, where every single trace of background music, orchestral swelling, and ambient sound effects has been entirely stripped away. When you listen to a drama without the cushion of a musical score, you are suddenly exposed to the raw mechanics of human emotion. There is nowhere for the actors to hide behind dramatic strings or cinematic swells. Every sharp breath, every dry swallow, every sudden quiver in the voice, and every subtle shift in pitch becomes under the sonic microscope. Even while following the unique cadence of the Ilocano language intermixed with expressive conversational Filipino, you quickly realize that genuine human emotion possesses a universal grammar that requires no translation to be deeply felt. Let us begin with the first track, an episode from late October 2022 running just over 15 minutes, which serves as a powerful foundation for the entire series. The story immediately draws us into a classic workplace dilemma, where an earnest individual finds himself navigating the awkward, often humiliating terrain of seeking employment and earning respect in an unforgiving environment. The opening narration sets a grounded, philosophical tone, delivered with a calm, paternal warmth that prepares the listener for the moral complexity ahead. What captivated me in this opening piece was the actor's ability to portray acute vulnerability. When the protagonist faces condescending remarks from his superiors, you can hear the hesitation in his speech, that precise, agonizing pause where someone chooses to bite their tongue rather than jeopardize their livelihood. The vocal performance masterfully conveys the quiet desperation of someone who is carrying the weight of their family's expectations on their shoulders, turning what could have been a mundane office interaction into a profound study of human endurance. Moving into the second recording, the July 2022 episode running nearly 14 minutes, the packing accelerates and the energy shifts outward toward the vibrant, chaotic ecosystem of neighborhood life. Here, the drama dives headfirst into the delicate social fabric of community relationships, where misunderstandings can spread like wildfire and public perception is everything. The vocal acting in this piece is exceptionally sharp and dynamic. We hear a rapid-fire exchange between multiple characters whose tones range from sharp, sarcastic indignation to defensive panic. What makes this track so brilliant is its naturalism. The actors frequently interrupt each other, their sentences overlapping with exasperated sighs, sudden bursts of nervous laughter, and hushed-side remarks that mimic real-life domestic arguments with striking accuracy. In the middle of the episode, when community mediation is sought to resolve the escalating dispute, the vocal atmosphere transforms entirely. The mediating voice brings a steady, authoritative resonance that cuts through the petty squabbling, illustrating the crucial role of wisdom, patience, and grassroots leadership in keeping a community from tearing itself apart. As we progress to the third track, the mid-January 2022 recording running over 19 minutes, we arrive at what is easily the emotional cornerstone and the longest recording of the collection. This episode takes a deep, uncompromising look at generational conflict, parental sacrifice, and the unspoken grief that often haunts family homes. The vocal dynamic between the elderly parent and the headstrong adult child is nothing short of breathtaking. What moved me the most was the deliberate use of silence. Seasoned voice performers understand that emotional devastation is often communicated not through shouting, but through the heavy, suffocating stillness between words. In the climax of the episode, the parent's voice drops into a fragile, cracked register, choked with tears that sound entirely real and unforced. You hear the physical exhaustion of someone who has sacrificed their entire youth to provide a future for their children, only to be met with youthful arrogance and misunderstanding. When the younger character's stubborn defiance finally crumbles into broken, weeping apologies, the raw intimacy of the isolated vocals is so intense that it feels like you are witnessing a real family's private heartbreak. Transitioning into the fourth and final recording, a powerful performance from early July 2021 running over 16 minutes, the narrative pivots toward an explosive confrontation born out of wounded love, betrayal, and lingering resentment. From the opening scenes, you can sense the tension coiling like a spring.
The conflict centers around broken promises and the painful realization that the people closest to us often hold the power to hurt us the most. The vocal performers deliver an absolute tour force in emotional packing. The argument begins with cold, passive-aggressive remarks delivered in clipped, guarded tones. Slowly and methodically, the volume and urgency escalate until the dialogue erupts into a full-blown emotional tempest. You can hear the physical strain in the actors' voices, the resonant gasps for air between furious accusations, and the raw vocal fry that comes from pushing one's vocal cords to the absolute limit. Yet, even in the midst of intense fury, the actors never lose their emotional nuance. The anger never feels hollow. It is clearly rooted in deep love, wounded dignity, and a desperate plea to be understood. As the confrontation reaches its breaking point, the sudden collapse of anger into vulnerability and tearful reconciliation provides an immense wave of catharsis that brings the entire four-part journey full circle. Reflecting on this four-part collection as a cohesive whole, several artistic and psychological dimensions stand out that make this audio drama format extraordinary. The first is the undeniable craftsmanship of the voice actors. Voice acting for radio is an incredibly demanding art form because the performer is the use of facial expressions, physical gestures, costumes, and lighting. Every ounce of characterization, history, emotion, and subtext must be channeled entirely through the vocal cords. In these recordings, the performers demonstrate an extraordinary command of breath control, dynamic range, and vocal color. They effortlessly shift from comedic levity to gut-wrenching tragedy, maintaining absolute authenticity throughout every scene. The second dimension is the innate rhythm and expressive musicality of the language itself. The cadence of regional storytelling has a natural percussive beat, characterized by sharp consonants and elongated emotive vowels that naturally convey feeling. When an actor expresses grief, the language naturally accommodates trembling, sustained tones. When an actor expresses comedic frustration, the rhythm accelerates into lively, staccato bursts. Even in the absence of a musical orchestra, the human voice becomes its own symphony, providing melody, harmony, tension, and resolution all on its own. Furthermore, listening to these stories in their pure, isolated vocal form highlights the unique psychological power of audio storytelling. In our modern visual-heavy media landscape, we are constantly spoon-fed imagery, CGI spectacle, and aggressive sound editing designed to dictate how we should feel at every single second. But when you are presented with nothing more than raw human speech, your mind is invited to become an active co-creator of the story. You visualize the cramped living rooms, the dusty village pathways, the weathered faces of the elders, and the anxious glances exchanged between lovers. It creates a deeply personal and meditative connection between the listener and the characters, fostering a level of empathy that few other mediums can match. At its core, the enduring beauty of Lati lies in its universal human truth. The series does not dwell in the realm of grand fantasies or untouchable heroes. Instead, it finds profound meaning in the ordinary struggles of everyday people. It reminds us that life is inherently messy, unpredictable, and challenging. We will all face moments of economic uncertainty, misunderstandings with our neighbors, painful divides with our families, and battles with our own pride. Yet the phrase "that is life" is never an excuse to surrender to despair. Rather, it is a brave and mature acknowledgement of our shared human condition, calling upon us to embrace life with resilience, good humor, humility, and an enduring capacity for forgiveness. Experiencing this four-part audio drama in its raw, unfiltered vocal state was a deeply moving and memorable journey that reaffirmed my appreciation for the power of voice acting and traditional audio theater. If you ever have the opportunity to listen to classic radio drama in pure vocal isolation, I strongly encourage you to put on your best pair of headphones, close your eyes, and let the raw power of human emotion wash over you. Thank you so much for joining me on this comprehensive deep dive today. Take care of yourselves, appreciate the voices around you, and until next time. Agyaman kami unay. Like, comment, ken subscribe para iti ad-ado pay nga kasta Lati Biag.